Pemirsa Polresta Denpasar ngelaksanayang rapat koordinasi rakor di sejroning nyangre rahina suci nyepi miwah Idul Fitri. Inggian kewentenan ogoh-ogoh ringewidangan hukum Polresta Denpasar kauningin kantos telungata seket 6 turnenten kedadosan kegenahang ring badan jalan mangdene nenten ngewetuang macet. Rakor inucap ka enter Kapolresta Denpasar Kombes Polisi Muhammad Iqbal Simatupang miwah kerawin Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa angganing instansi sani mapaiketan Majelis Desa Adat MDA PHDI Badung miwah Denpasar turmaning Ketua Yowana Kota Denpasar munggah ring sambrama wecana dane Kombes Iqbal Nugesang indik mabuat nyane prakanti pantaraneng instansi ring sajoning ngemit kondusivitas wilayah ritat kali rahina ageng keagamaan inucap. Lianan punika operasi ketupat agung kemargiang nyarengang personil saking Polri TNI miwah instansi sani mapaiketan untuk mastikayang katreptian kramo ring sajoning ngemargiang pangubaktian wiadin resta adat. Asa punika taler Kabag Ops Polresta Denpasar Kompol Inyoman Wiranata ngewadarang titik-titik pengamanan rumasuk edan upacara melasti Tawur Agung Sange saha pengrupukan miwah puncak rahina suci nyepi sani cakirau. Dani ngelingang mangdek rama miwah pecalang saling wantu nureksain pemargin pawai inucap. Lianan punike mangdek wentanan ogoh-ogoh nenten kagenahang ring badan jalan saha nugesang nenten kedadosang nganggen sound system ritat kala pengrupukan. Polresta taler mapi dabdab ring pengeroh Idul Fitri rumasuk kemacetan, aksi kriminalitas miwah potensi balapan liar. Anutin data masjid saha musola ring pemargin salat id, sampun kedabdabin becik indik katreptian nyane. Selantur nyane pemerintah Kota Denpasar, pacang nyagayang tetiga posko pengamanan ring titik-titik strategis, sekadi ring umanya Terminal Ubung miwah serangan. Kertanegara Bali Pos Nguningayang.